Utei ukana banang syong kelas 10 jong kawe ke skul ashram. Ula syak kenok balwa penyap ilade da kabasdin yelade. Ha uding hajan kete ke jaka puli Hathin district jong ka Maharashtra. Ong ki pulit hene ke sengining kong. Kato kat nengut kinong lek jinglet ya kasi sajan balala. Kilo i uti usamla puli bulo sedin yelade ha uding. Ha kathan murbat bat kila pentip syaki pulit. Kilo ong da kaba benrap baya kadau jong kete ke sinjam kaba palat put. Kabla shim da uti ukana empat la ban pentik na. Ya ka arta jong uti ukana puli ubla klat no syam la yathu. Bat loong ba ude ubawan na khaire pada jong ka Jauhar taluka. Kabadan marjan bat kapal Gha district. Ute ukana puli jong kawe ke skul ashram jong ki dulum. Hadin baki pulit kila yok jingtip kila poy syakate ke jaka. Bat la pha ya kamet ban le ka postmortem. La yathu inspektor ka tau kode police station. Utin kar chakor. La register ya ka mukot duma jong ka jingyak basu jaring khat. Bat haduk menta ka jing tokit kadang yak syakmat halor kate ka jingja ulaong.